Asifunde ivangeli ngokaLuka isahluko sesithathu. Fundeka kanje. Kwathi ngonyaka we-15 wokubusa kukaTiberius Kesari, uPontius Pilato engumbusi eJudeya, uHerodi engumthetrakhi eGalile, umfowabo uFiliphu engumthetrakhi e-Ithureya naseThrakonithi, uLisaniya engumthetrakhi e-Abilene, ngesikhathi u-Anase engumpristi omkhulu kanye noKhayifase, kwafika izwi likaNkulunkulu kuJohane indodana kaZakhariya esehlane. Wahamba kulo lonke iJordane eshumayela ngombhapatiso wokuphenduka, bese kuthethelelwa izono, njengalokhu kulotshiwe encwadini yamazwi ku-Isaya umprofethi ukuthi, izwi lomemezayo ehlane lithi, lungisani indlela yeNkosi, nenze imikhondo yayo iqonde, izigodi zonke ziyakugqitshwa, zonke izintaba namagquma kuyakuhlelenjwa, kuqonde izinsongansonga nemigoxigoxi ibe yizindlela ezihlelembekile. Abantu bonke bayakubona insindiso kaNkulunkulu. Ngakho-ke wayesethi ezixukwini eziza kuye ukuba zibhabhadise, nzalo yezinyoka, ngubani onixwayisile ukuba nibalekele intukuthelo ezayo na? Ngakho-ke vezani izithelo ezifanele ukuphenduka. Ningaqali nithi ngaphakathi kwenu sinobaba u-Abrahama, ngokuba ngithi kini uNkulunkulu unamandla okuvusela u-Abrahama abantwana kulawa matshe. Izembe selivele libekiwe ezimpandeni zemithi. Ngakho-ke yonke imithi engatheli isithelo esihle iyakunqunywa iphonswe emlilweni. Izixuku zambuza zathi, pho sizakwenze njani na? UJohane waphendula wathi kubo, onezingubo ezimbili makaphe ongenangubo, nonokudla enze kanjalo. Kwafika nabathelisi ukuba babhabhadiswe, bathi kuye, Mfundisi, kufanele senze njani na? Wathi kubo, maningaqoqi okungaphezu kokumisiwe, lapho niqoqa intela. Namabutho ambuza athi, thina-ke kumele senze njani na? Wathi kubo, kumele ningephuci muntu utho ngendluzula, futhi ningamxabheleli, kodwa yaneliswani yilokho enikukhokhelweyo. Abantu babesabhekile futhi bonke bezibuza ngoJohane ukuthi ngabe mhlawumbe unguye uKristu. UJohane waphendula wathi kubo bonke, mina nginibhabhadisa ngamanzi, kodwa uyeza onamandla kunami, engingafanele ngisho ukuthukulula umchilo wezicathulo zakhe. Yena-ke uza kunibhabhadisa ngoMoya oNgcwele. Lo oqoma lakhe lokwela lisesandleni sakhe, ukushanelisisa isibuya sakhe, abuthe ukolo awufake enqolobaneni yakhe, amakhoba awashise ngomlilo ongacimekiyo. UJohane washumayela ivangeli kubantu ebayala nangokunye okuningi. Kepha uHerode umthetrakhe wasolwa nguJohane ngenxa kaHerodiya, umkafowabo, nangenxa yakho konke okubi ayekwenzile uHerode. Waze wanezela nangalokhu ebubini bakhe, wavalela uJohane etilongweni. Lapho bonke abantu sebebhabhadisiwe, noJesu esebhabhadisiwe ekhuleka, izulu lavuleka, uMoya oNgcwele wehlela phezu kwakhe enesimo somzimba wejuba. Kwezakala izwi livela ezulwini lithi, wena uyindodana yami ethandekayo, ngithokozile ngawe. UJesu uqobo waqala umsebenzi wakhe eseneminyaka cishe engama-30 obudala. Wayeyindodana, njengalokhu babesho, kaJosefa kaHeli, kaMathathi kaLevi, kaMeliki, kaJanayi, kaJosefa,
kaMathathiya, ka-Amose, kaNahume, kaHeseli, kaNagayi, kaMahathi, kaMathathiyase, kaShimeyi, kaJozeki, kaJoda, kaJohanani, kaReza, uZerubhabheli, Salithiyeli, kaNeri, kaMeliki, ka-Adi, kaKhosamu, ka-Elimadamu, ka-Eri, kaJoshuwa, ka-Eliyezeri, kaJorimu, kaMathathi, kaLevi, kaSimiyoni, kaJuda, kaJosefa, kaJonamu, ka-Eliyakhimu, kaMeleya, kaMena, kaMathatha, kaNathani, kaDavide, kaJese, ka-Obhedi, kaBhowazi, kaSala, kaNahashoni, ka-Aminadabu, ka-Adimini, ka-Arini, kaHezironi, kaPherezi, kaJuda, kaJakobe, ka-Isaka, ka-Abrahama, kaThera, kaNahori, kaZerugi, kaRagawu, kaPhelegi, ka-Abheru, kaSala, kaKhenani, ka-Arifaksadi, kaShemu, kaNowa, kaLamaki, kaMethusela, ka-Enoki, kaJeredi, kaMahaleli, kaKhenani, ka-Enose, kaSethi, ka-Adamu, kaNkulunkulu.